Assalamu alaikum, efirde zaman yanvarının 16'sı Qaramışxalının 1419. günü studiyada Mavile Muhtarova çalışam. 3 yıl ve 7 ay yaşav tarzı koloniyası ve 10.000 ruble para cezası. Akşehir rayonunun işgalci mahkemesi Vladimir Balık'nın hükmünü çıkardı. Mahkeme oturuşu bugün o kısa bir sözge çıkkanıdı. Я только Украине хочу пожелать не сдаваться и вести свою борьбу, народу Украины, вести борьбу именно за то, за что уже столько жизней положили. Причем лучшие люди этой страны в большинстве своем. Vladimir Balık bir yıl evvelsi yakalanğanıda FSB onu silah saklamasında qabatladı. Balık ondan intikam alalar dep düşünüyor. Kırım işgalinden soň o evinde Ukraina bayrağını tıklegen ve Semayu qaramanları sokağı dep yazğanıdı. Бахчисарайлы Хизбут Тахрир давасыма бүслерінің незарят алтында қалма мүддетlerinin uzatılmasına qarşı şikayet arизалары бақылмады. Марлен Асанов, Эрнест Аметов ve Server Zekeriyaev'nin davası yarınға kaldırıldı. Dava мүбүслерінден бірінің imayıcısı oturuşqa kelmedi. Kırımlılar da 3 semeddeşi Serhan Saliyev, Mehmet Bilalov ve Timur İbragimov'nin beraber былтыр октябрьнің 11-інде Бахчисарайдагы тынтуулерден соң yakalanğanıdı. FSB altısını da Rusiyada saxlanğan Hizbut Tahrir teşkilatı ile alaqaları bar olğanında qabatlay. Ularını SIZO'ga yolladılar. Dekabrning soňunda advokatlar Saliyev, Bilalov ve İbragimov'ның cezasını evapsın edengiştirmege tırıştı, lakin Kırımның işgalci yukarı mahkemesi müracaatlarını reddetti. İşgalciler Bахчисарайдагы Хан sarayında sözde tamir işlerini keçirip Ferah Sultan Hanımның kabrini bozdu. Bunu Kırımның milletler ara münasebetler ve sürgün olunğan vatandaşlarının işleri komitetinin sabık yol başçısı Edem Dudakov ATR yayınında aytdı. Onun bildirgenine göre baş taşta çatlak peyda oldu. Bundan gayrı kabirdeki yazılar bozulğan eken. Edem Dudakov Хан sarayında keçirilgen işlerini vandallık dep adlandıram. Rusiya işgalcileri memarcılık abideleriyle beraber Kırım Tatar medeni mirasını yok etti. Hanların kabristanda bir problem çıktı şimdi. Foto yapıp olmadık. O kirken insan foto yapıp olmadı. Ama Ferah Sultan Hanım'ın baş taşına taşlar düşüp parçaladı. Eğer fotonu görseniz, bana böyle bir projektini görseniz, öyle bir çatlak geçti ortasından, aşağı çıkan çatlak. Bu neprofesyonel işler yapılgan, onun için bu problemler çıkıyorlar. Kırımdaki repressiyalar ensiklopediyası Ukrayna kütüphaneleri ve devlet kuruluşlarına verilecek. Bunu Kırımsuz teşkilatı aydınlattı. Bu isabat işgal altındaki Yarımada'da 2014 senesi fevral ayından başlap 2017 senesi noyabr ayına kadar insan haklarının bozulması hakkında tarif etti. İşgalcilerinin Kırım Tatarlarga karşı yapkan cinayetleri 350 sayfada aydınlatıldı. Mında azap, kaçırıp, öldürüp, siyasi sebeplerden açılgan cinayi ve memuri davalar hakkında laf ketti. Kırımdaki repressiyalar ensiklopediyasının ikinci kısmı da bu sene neşr edilecektir. Это 15 случаев смертей, 44 случая похищения, из них 16 человек до сих пор не найдены, 149 случаев пыток и негуманного обращения, 96 случаев уголовных дел, политически мотивированных, и 167 случаев политически мотивированного административного преследования. Politsiya devleti çalışa Kırım işgalcileri Aqyar sakinlerine parmak izlerini vermege teklif etti. Bunu öz isteginin ve yazma şekilde razılık berip yapmak gerek ekenler. İşgalciler buna politsiya göstergen devlet hizmetlerinden biri dey. Rusiya hukuk koruyucuları şahısının kimligini öğrenecek en güzel usul olğanını aytalar. Şehir sakinlerinin parmak izleri birisi esini joysa ya da fevkalade bir vaziyetke uğrasa gerek olur dey. Ukrayna sınırlarında biometrik kontrol yanvarning 1-nden itibaren devlet sınır hizmeti tehlikeli olabilecek Rusiyaliler ve diğer memleket vatandaşlarının parmak izlerini ala.
Херсон авалиманында елінің башындан 18 шетел ватандашы, олардан 15 Русия елі келді. Бір инсанны қайдетмек үшін 2 даққа керек олса, пармақ ізлері бұны 20 санейді епмаға имкан берем. У сучасному світі багато технологій, які дозволяють підробити паспортний документ так, що дуже важко визначити його дійсність, то для цього здається ще біометричні пальці, оскільки відбитки пальців є індивідуальними до кожної особи. Наша система під'єднана до всесвітньої мережі Інтерпол. Якщо громадянин, який прибуває на паспортний контроль, знаходиться в розшуку, ми затримуємо таку особу та передаємо правоохоронним органам. Донбассның реинтеграциясы қанун лейхасы Буда қалары юқары Радада екінші оқывда бақылмақта. О Русияны істеләчі девлет Донецк ве Луганск велеетлерінің базы ерлеріні есе вақтын жешқал етілген топрақ деп танымақта. Халық векелері қанун лейхасына 700-ге яқын төзетме көрсетті. Весиқада Қырым меселесі де айтылы. Қанун лейхасында Қырым işғалінің башланғыш күні қайдетілді. Крим нас був анексований Росією агресором, і ця територія є окупована. Міжнародні суди, якими ми зараз мають наші юристи позиватися до суду, і щодо відшкодування збитків і так далі, вони якраз і будуть посилатися в тому числі на цей законопроект, який підтверджує, що Україна визнала, що Росія агресор. Литвания мемлекетке кіріші ясақланған Русиялілер жедвелін айдынлатты. Бұл Магнитский қануны ола. Литваниядағы санкцияларға инсан ақларыны бозғанында қабатланған 50 Русиялі оғрады. Оларның арасында Чеченистан лидері Рамзан Кадыров ве Тахихат комитетінің елбашысы Олег Лагунов бар. О Русия апсханесінде өлдірілген Сергей Магнитскийнің давасыны баққаныды. Магнитский аман-аман 300 миллион долларлық малие айын ойынларына тақық еткені да. Бұның кебі Магнитский қанунлары Америка Бірлескен Девлетлері, Канада ве Эстонияда енді қабыл етілгені да. Дания Русиядан мұдафа малиесін арттырмаға істей бұны баш назирі Ларс Расмуssen білдірді. 2016 сенесі Русия Калининградқа нуклеер ташымасы мүмкін Искандер-М ракета комплекслеріні кетіріп, Балтик деңізінің ялысында С-400 хава мұдафасы системасыны қойды. Кечкен сене апрель айында Дания Русиялілер оның мұдафа назірлігінің білгісаяр ағыны бозып, хазімлерінің электрон мектөплерін елде етті деп білдіргені да. Ал азырда Дания үкіметі парламентіне 5 жылдық мұдафа бюджетінің 20% арттырылмасына, тәздіқламасына ішандыра жақула. З огляду на російську агресію, те, що відбулося в Криму, я думаю, ми просто повинні бути реалістами і більше інвестувати в нашу безпеку. Поведінка Росії створила непередбачувану, нестабільну обстановку в області безпеки в регіоні Балтійського моря. Авропа бірлігі ялан хаберлернен көрешіжек мультихасыслар тақымыны топлады. Брюссель яңлыш хаберлер күтлеви хабер васталарынен берабер Авропа мемлекетлерінің демократик қиметлеріне де зарар кетіргенінден емин. Эндіден соң Авропа бірлігінде 40 инсандан ибарет тақым чалыша жақулар ялан малыматына тапып айдынлатмақ кереклер. Лав Русия тешвихата қында да кете Кремль тарқатқан ялан хаберлер меселесі келечек афта Авропа парламентінде бақылмалы. Авропа бірлігі тешвихатин көреш парасыны бюджетке илк сефер кірсетті. Сах районының Зерновой көйінде отырған 64 яшында Нефес Сулейманова ярдымға мұқтач. Қадын Қырымға яқынларда көчті. Отырған еві бербат біралды. Баллары ве умир арқадашы йоқ. Нефес Сулейманова қыз қардашынен яшай. Екісінің де сағлығы фена ачық юреклер тешкелетінің көңіллелері Анифе ханымға ярдым ете. Ләкин бір керелік ярдым етерлі дегілдір. Ләқайт қалмағанлардан ярдым етмелері рича етілі. Я поламали. Когда учиться тут, кете халайдым хатайдым, я обинедым, да, отделедым, да. Она уляда чистым, пенсияда поламали бы хотел. Она уляда активам сука бы битті, уляда бияна бағным тоны. Дона на обоеву алдым жатыр.
Шымдылык бұл соңғы хабарымызdır. Яңы хабарларны saat 3'te Украинce seyretmeniz mümkün. Көрüşкенше.